melo manang itu masenang turlibut nayatanaifi melo toki lolongan icawa pacapurange ilalanna tutunga linutai kaya secawa pacapurang iya kumelo ni tema tena cak gem-gemu termasuk tahu mau payatu ya. Nomor telu asena-senangange nakulisuni ripamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palatukangi makadaya kumelo kololongangi ro'a nikmatu arusun ya. Yaitu senang-senangangi dua mi bawang muposiba ya. Jadi nikmatu arusun ia rasana senangi dua mi apulenganna nomor sidi asyukrun nomor dua as-sabrun aja tapakan naik telu ya. Asyukuru kami bawang na asak barakan yem itu di negara nak ya. Naya rasa barakannya na syukurukannya masih surang itu tolima kakanja siaturukanna upanna nangka tau toli syukuru matanrang iri takunakan nai pacoba tapasa barat ya kung katau icoba puler pung Allah Ta'ala nakarapi rapi empating ipagajari tiap paca tau makura syukur meme itu ya matanra tu tak syukuri pak sabarak kina sabarak ya oi anu name mami pung Allah Ta'ala ya marah ke tau deh ni sesukuru nakan napamasi pangajari kari malatanya nena mualah aish jaji gapal isapi den sila ada sabara ya makanya Pak Guncina decengi asyukur ya sabaraki ya ya rasa barakannya telu nomor sidi sabru ala ta'ata sabaraki untuk turusi perintah agama ta ya kode ta sabara de taulelai mak berjama lebih munroy menonton sideter kode na to sabara ya jadi ya sabru ala ta'ata yang kedua as-sabrun ala maksiati sabaraki untuk dene pogau anu na pemaleng na petengi pengala ta'ala namo yang nyaman-nyamangi ya engkau tu tahu sabarat kudena nyaman-nyamangi ya ukoniri tapahe tulega sabara deta pogau nana panya menyamangi kuto pogau ya. Nomor telu sabara untuk terima pacobaan Allah Ta'ala justru napa berikada ini neta ini nawa sabarako lolonga dicing tau sabara manangka manal ne tariolo nadapi me maniar wirik kade padahal liar polikku ya kurang innallaha ma'as sabirin jadi lolonga deceng tau sabarai ya
Untuk itulah, alhamdulillah, ya, syukur mapuji lori Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sabaran padang kamana mu pi iwering di singang apa tirong asyukuru karena niya sak baraka karena tu padang kasih ada si puluh untuk pas sadianya wd decing untuk pada ali tamato ia melo pakai pedicing ya di tersermundri napong Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab pamase nania akamase napong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak iku rite kadang Pak makokowe manaka manaji mak sinangi mah kadate riolo ia tu sungai dindri sepasa ya nawatu narabi tabayangkan nih Pak iya akataluratu na anapu napi tu matasia selama 17 bulan. Tabayangkan dari bicara ya rode ngundri matas iya mi ngundri ye dari bicara ya rode ganna na tau malolo pudangi mata yang kaku mato maka jadi maloloe dia tu na marigata sangale tamalampi sunga tapi de pada mora pun na matoi maloloe ya malolo mateto labbi ko matawi madisim mateto labbi ko malasay sadiaki yare ganade yana dapi pangobita jokaki Pak coba nang kau sungai baru Pak nyawa menyameri tetesi tawa ainulemu ya mah tawa to digagah lah anu memang mipong Allah Subhanahu wa Ta'ala makanya sikan jana ini pau paring rangki aja na mere solat datilau yero tambang umuru kato ngatau pitu pur ni tau umuru na danda to lihat ti awala pamula dong po tambah yang umuru kuda ka ngingi na tu ye pitu pur ne tau tim lemo pi tambah ya meka pamun remulu padahal si kanjana koto milau do masalah umur barakan nami umur ilau kedepuang tapak baraka kenga umurku amoto ki siratu taung koto lima kat doki de gagarapa ya kanya Pak aja lalu kina kemakado kaddo Aceh ajaran igagar tuaron ya nangemoje na umeru kulakumi stoga nampai terlambat kace dan apa tu ya terlambat walaupun di magharibi bangka bolehkah pengajian kur hutang kare napa mesikal mana materun tadi pun sas makadaminnya puku tahu mati itu nenek dah kutapa misat toje padahal tahu madodomi ya. Sini nama sabeng kedere lipanang rumite nakadalla kanja na tahu kumakanja sipana ite kasih madodong mamakku di nakir matan na makku na talungas na di kata mewatan aga pilok pagalaki bi kini pasalan justru tidak bang Pak maka tu tahu salah paham masalah agama apa sebenarnya DJ na puji meringkadinge kata tahu na puji mau tudangi tapi dia na ringkadinga apa dia na sini na tu lawe tuda maringkadi angkato dia na ringkadinga
Ya. Walai isi dicontoh. Ilalna korangnya narampengan tanah narampengan ipung Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza quri'al qur'anu fastami'uhu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ia komengkalingai adanna pong Allah Ta'ala ibaca irampe ia pedatokan ia komuasan ni alemu matappa mitallori pong Allah Ta'ala magano. Jadi kumiki tanreto matappa si baba de tanyili-nyili kumah pedato tahu yana kata tulis siri bakudi di aish. Ia perintah pong Allah Ta'ala dena kadang makoko makarami maggako ia talai magga ia kong kahape kutulimat temu itu paling nak to magai ia je meloe mak bicara ia pong Allah Ta'ala lalu ko di untuk palatukan ni jadi ko pong Allah Ta'ala mak bicarangi inapa ki macurita to nalanna ki pong Allah Ta'ala dia to tu narigage mak kokohe de madapi matu nakala kalimo nakadaya naji tau na birang na kurangi balanca na bicara mo mapidato tawi. Sila masuk makanya kita kare pak loki buting teh loki buting bae kanja palagona teh maka tolang kanja bicaran na teh magai tolilamo pengajian dia naring kalinga. Tolilamo mas sapari. Ay aja ni po sapari pa. Kada matu idi tu palon narampi. Makanya Pak, magaki la'allakum turhamun dena suruh bang itu pong Allah Ta'ala magga. Ya ko pong Allah Ta'ala suruh ki manassa batawasilin aga wasilina la'allakum turhamun sari kemengi lolongangi pamasi na iya pamasi pak bendengi wak diyali amutasi di juta wak dituyali si di pamasi sebaya na di citung-tungang titegar kung katau mate ya tu ko tau tilo masige makareta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kembali ke rahmatullah berarti pak berjama itu sisana tahu dena kana Allah masih nah kadai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia beda tuh napa yumun ka beda memeni Sidi makada telah meninggal dunia, Sidi makada kembali ke rahmatul. Bertona lisu di pamasena Allah Ta'ala, lisu menyaman. Ya. Ya. Sini nama sabengkel, justru tanah podo mana Allah Ta'ala simatana tuntung ilalan atutung linota. Makanya peringerangi Pak Bu. Asal baca kita yang pertama kali diuraikan di situ tanya sempajang, tanya puasa, tanya haji, agak boleh Al-Quran. Tapa Quran memang tu teruntuk itu. Kuma baca kita itu tapa kelebihan Al-Quran, mujizat Al-Quran. Ya. Makanya dalam surat Taha ma'anzalna alaikal Qur'anul litaska de upaturungi akurangi nasepung Allah Ta'ala untuk susaiko. Jadi kode untuk susaiki untuk maga kipele untuk pasenang-senang. Illa tazkiratan liman yasha, melainkan untuk
paringerang lori sesena tau mi tau na tau matapa paringerang. Makanya si kanya-kanya ajakin na maggaki kung katau mah pidato ya. Kung katau mengaji kung kacar maggaki. Bi kanja patau sana teh Bismillahirrahmanirrahim. Ita kare na suso na sayo lo ko tuhi kurake pader mi terpaja to. Angka tu ya nole kata Allah may nga mo ngaji taye. Aga pasabaran na dene tuntu poleri puang Allah Ta'ala. Dene tuntu. Yare mo apa tirat tapi dene tuntun so beda tu. Engkau tahu ya linga patirong tapi dene tuntu. Justru ya tahu tuntu ini yusabbitullahu ladina amanu bil qawli sabit fil hayati dunia wa fil akhir. Ia tahu le tuntung poleri Allah Ta'ala mapa mulai linu lalu na tutungana letu surga pamasena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta baca-baca ko kita na ia tahu pertama ipasala ko si dia onrong ko serimundri onrol di kanja na maka kanja bau na maka dengaga pakutanan na rutu ipasala untuk iparesa sinin na tawele niga yaro rajulun kara al-Qur'ana ibtiga'ah wajahillahi ta'ala. Tau tulik bacangi akurangi mingkalingengi akurangi bicara si mata karena pun Allah Ta'ala. Maka dai moya mahko menu katunga mahkonya mana suruga. Maka dia malaikat kinruji nakara ita mananya manakara tane suruga payatu onronmu mi ipasala ipasana tu tadang iparisamanan natawe ne patama suruga isa suruga ne patama ranaka isa tanyapa nakara tanyapa nakara ya mo mahkomani nigayro rajulun qara al-Qur'ana ibtiga'a wajahillahi ta'ala. Tahu tulik bacangi aku rangi makanya dia sempadan aku diga baca Quran. Si mata karena Allah Ta'ala. Bisa tu ya waktu tanah kumani terninji gayar nak kadang jangan kerau cuci. Ya to dia ni semagaji itu to di maruka ku mengaji tahu. Napa si pulusi sang. Iya kodenya tu macam mengaji itu dengan syarat tu timak guru yang kedua itu litolitonya aku nak baca itu yang gak imah kada iya pun Allah Ta'ala mak bicara. Ya. Sini nasi semua bikun kade. Untuk itulah ilalana tutu ngelino tanya naswa pada pewe la waktu tu pede tak tambe ukur pede macam itu kuji itu mati kan ya mega tahu masa ngak mati. Mengani karena negeri corona. Ustaz nasi dah kuy tanya iya induk nami anakku telah induk anakku bayineku. Pada mui ya memang karena corona ya tapi ya deto alhamdulillah ya maja na melada ya mana ya corona memang tak jaluk mana karena kanda tomatu aga sabaraki na to syukur
Mugalu tau kalau malungi-lungi. Ia tulian kamu ya tu dua sipa ilalna tu tungilino ta insyaallah malungi-lungi ki namu mati ki baja sengadi kunro toki je milode tu mati. Kindu ki milallah ya. Ia maniru sapa irulewe macawa pasca purang ilalna tu tungilino ta. Agama di pasabaran tolong mencawa baca purang. As-salatu miftahu kulli khair. Pagasing sempajanta. Micawa ki. Apa mungkin barisun di kadinga makara dewi bilang te mati kuyawane enggak kumati. Upuji mi matto. Ya mi ko corona mabela. Deu bitau majaga. Kuma kereta corona ta pasar dah ku taruh nak mabila-bila. Ya. Masker. Memang Pak ya ko pas sempajang mati. Batu tapai pita memang janji na pulir pengalatan. Aslinya ya semi cawa baca purang. Nah ya tu pengalatan lama janji Pak pasti. Ya ku makadewa masiku. Itulah alhamdulillah. Ajak lalu na talewa aja lalu na tapakai ngicapa tepat tamaku taper mani bawang itu. Ilau mak berjama ya. Asal kega nalo sampajata mende na tarima po nga latala ya to tunola nyawata matu kue pasarang itu buta. Iya tuh. Jadi tolila makanja memang nala. Ya. Nah, jadi ya to situ kuma sampajan ni tanto li kamu pi manuntong hukum itu ayo katima tu nawana nyawata meni jela gato li mo pero nawana gangkan nigi tau mate rigo angkana paringaralino na pake mate suul khotimah tau masusah itu kung katau mate na paringalino makanya tak bekalima sesusiwan ni nalati pengala ta'ala na pak guru kintu malupai lino kendri oki sempajang maka namanya mata aku mati na nalupai halino para aku mas sempajang jadi aku mas sempajang pak ya lupai patulino ya oh iya tali pak guru ini pak sampai tu ini makun raya di aroni ya kupur ki mak pengawang wacik di baineta lah kita aja juga temah sempaja penyembang peringerang apa magi mu ya tu ya pengawangi tamah marato sampajangi dia nana lupa ilino jadi pekanjakan makanya waskur rabbaka iza nasyita ingarang pun Allah Ta'ala riwat tu tak kalupaan. Coba garip pura kimah pangiwa makanya Pak itu empain makarato pandritata iya kolauno mesigi sikanjana aja na mulipah kung kato palipahku kecuali terpaksa kecuali apa ya kung kato palipangi kebahayaan kadaha mahkotong agajar na sangita kadang nak kadai nakan neji tu bicara mahkukowe jabana jo podang tesamo tu matu latu ni kare mas sempajang Allahu Akbar agaye siri dali gimana ko siri nakan na bicara je pelitawa de to si gaga sadi mora kana na lupa itu lepan ipu imame mo pimataru magai tamai ilal sempaja ya tamai makanya si kanja na ya kue rule pakai
sempajangi untuk mati. Tidak garis kanan sempajang. Mungkin dia pura nubas tapi dia namerigaji kudicin kulimu. Ia komelo imate tahu pa nomor sidi liwat tahun. Ya kode mata mepi mate tai. Ya. Maka kanjan na puang Allah Ta'ala na pangatta memang ni. Ya, na pangatta memang. A'udzubillahi minasyaitonir kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Situngan-tungan na matingeng manada mitau upangatta memang no maka da mitau kumatu. Ya, mo kita reti de topo mo melo manini topo de tamewana siruntu. Jadi mengatami manimitau. Agami ala kataningan tuliyati ya katani as-salatu miftahu kulir sempajangi pak goncina deci. Nalle ke sempajata. Tumpuri witau ta ilalan namulai amatingan. Nalle. Jadi kota makanja sampajana tu pure pangatta tapi makanja sampajana pajem. Yang kedua, liwat tu sin nyawana teh kumemate, woi masih ada nyawana. Ya. Dito panang kau memate tapi pura coba meki lagi lo Jakarta umpamanya pak dia pernah kalau Jakarta. Ya. Nangkana tamareni pak. Melu sale bancana anang ulan na. Bah masih nyawa itu karwi kasih anak. Nanam ulan na yehi. Maga di kumi sale itaru. Makanya lawan aku range narampengan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulima kaji tu kanja pong Allah ta'ala kwidi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat ya komelo imate angka malaikat rahmat nautusu calowoki japucap Allah tahafu aja memitau pajani mitau sempajang itu kanjan ya pamase pada ni masampanya amalata ya Allah ta pada ni mitau ya ko tahu dena sampaja moto lo mak kemanang makra aja mitau dena kalinga pak tatu tu pada kalinga tu tak kami mati ya mangina tu mitau dega tahu pasibang. Dia tuh atau si bangi mate makanya mesti lau maka sama pi matu. Yang kedua dia enggak denir saja maka mangir melui lawi. Ya. Nomor dua wala tazanu aja nama sinyawam apa iya pak aku mati teh ukun itu tak tumpu sana sinyawa masih ada nyawana. Makin masih nyawana kira-kira pura nitang kalinga toh makara iya ko makunrai melo mate apalagi ko malolo mopi kadalla kasih manang kamana mako ngkecicik dua na sampo jariku ya. Kato ranteku, kato potoku. Iya roko na lemui anakku matuku mata. Iya mana aku mahkun rele pake an rasa-rasa paya. Masih nyawana. Dena wadi, dena masih nyawana. Ya korari pak. Kumalomo pibainena kada. Allah otoku. Bolaku. Nyama parmatu arone weloba menilureng bainiku masih nyawana ya napa sirupa
Yang kedua nama sinyawana taya kuningerang wija-wijana kadang kamu apa kasih dena sawe ya rumah sawe. Ya paling merjing kume mate teh kudena lupai pak waramparana. Panna na dena lupai teh waramparana kupuli mate tak tumpu asin aja. Nasabaya lupai lino kok mas sempajang. Maka dari malaikat wala tazanu alupaini lino. Ya alpaja ni masihnya mana? Pana lupaini lino. Na lupaini anak baine na waramparan. Wa basiru cadiodioko. Kanjak na malaikat isuruh kupung Allah Ta'ala na suruh ki cadiodio. Ya lupai me menilino takko ripe ya lupai mana wabashiru cak diudun mangin cak diudu tawe ipitan nilalanduran lam yuhruju mina dunya hatta ya'lama ina masiruhu wa hatta yarama pajanang ide na mati tasik dia tahu mo kan na cica naleja oto dia na kandi dia na mati kurinai puripitang kinri munrulatu bil jannati wanar na surugai pitangi mata na cak dio kui suruh ba mami makara cak dio no dia na mario angkapa pas sabarang na cak dio. Sini makanya untuk itulah sari kami na suku sempajata pak bu paringerangi makara ya ku mas sempajah sunnaki pakanja-kanja ki mana sempajah sunnata kanja-kanja ki magai pak itu sempajah sunnah pak pati panas sempajah perlu ya ku dituga mariga sempajah perlu makan jalan itu sampai sunah. Pikuni je carane ya tepang kono buru ya tepang. Pada di makunre mau sagi nasalai. Oh to mochi di pitau dene roto dene jokau to. Biasa sila loko purma beresalang. Ugiling agak ku babangi pada memang sudah masa pajasunda mau je makunre ye. Ada kemana lah si mana makko tanamuki meloi pancaji patepas sempajah sunat Allah Akbar wih cica miroko mataruni suju adaku makalati kuilalam mi tahu jeru na salai oto dena salai ki babu de ya koluran oto caci di mi de gaga dena joka batan namuki mas sempaja sari kemengi mancaji papasukuna sempajang perlui. Ya pokok ma berjemaah mukitu alhamdulillah insyaallah yang kaji tu suku walaupun yang kestilana diga suku sangat dinapungalat. Ya mana koki bolata mas sempajang sempaja nasa sope sempaja sunak buru. Jajian nusope metapang nuburu nasa tomena lo nasa taja naju cinampa wasam padang kumopi nasale taja na cinampa Allah sami Allah weh jadi aku kata pak tataja nak cinampa nak mana juga sepaja cinampa nak ajam cinampa utajamukut decing itu mape decing ya ya mana aku makalaki usalai ko to kometa napa ni ya sini nama sabeka dere na sabang kamu pacaran ya mungkin yang ada seperingan maka perlu kita podo napa barakat Allah Subhanahu wa taala kan insyaallah pede lo sewenni pede ya macabe getulis menyamang tapi tanah podo si matana masyeki pun Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.